Kubatshazwa amanga nobuqili kuyigcokama elisha. Sawubona kuphi nokuphi la kufinye khona lo mbuzo njengamanje ukubingelela yini mathinda coza intombi zomqamela amehla kabanye baqomela imali ethi wazi ngana kwethu ngabe sikulaka lokuqala la ngicathenze kulungela upress subscribe button share uphinde comment khona konke uma subscribe ayikhamela khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sikufakela video phambili engane zawethu njengoba ke kuye wasabalala izithombe la khona njengamanje inkundleni yokuxhumana mawuthi ubungakaboni khona ivideo la ngiyifakele khona nami bengitshela ukuthi cha uxolelwano alande enkundleni yokuxhumana njengoba igcwama elisha belipostile laphana isithombe salo no Big Zulu njengoba sazi ukuthi kuke kwanezinkulumo eziningi emayelana no Big Zulu negcwama elisha la khona uBig Zulu kwakuvele nokuthi uveze ukuthi cha akazange azakhokhelwe ulwa mayelana nengoma le isong of the year iParis ngala wethu abantu njengoba nazi ukuthi ezingqweleni Nkosi yami mangabe useyingqweleni nje ufakazi buzobuya nabo buphelele baba ke sebengivezela nasi isithombe esapostwa ngomhla 31 December 2023 kuyena ke umthandeni igcwama elisha naye ke uBig Zulu begqoke impahla ezifanayo kanti ke umthandeni umehluko ukuthi ibuko lawo seyifake esifubeni kanti lapha wayegqokile okungenzeka ukuthi mhlawumbe inkulumo yabo yayisiphelile esingazi ukuthi kwakumayelana nani njengoba ke igcwama elisha liposte isithombe ezinye namuhla ngalala liposte isithombe esisodwa ngani zawethu mina ngithi igcwama elisha lisivulile umqondo noma labuye lasivala lasidedisa futhi makuukuthi lento le ebesicabanga akusiyona njengoba ke igcokama liposte lezi izithombe lona into ekade ifunwa abantu isikhathi esiningi leyo noma befuna ukuza ukuphawula kwayo lo mayelana nengoma isong of the year ekuthiwa ulwa akakhokhelanga kuyona lona igcwama elisha laseliveza nje isithombe salo no Big Zulu anginesiqiniseko sokuthi mhlawumbe singaqiniseka ukuthi baxolelene kuba baxolelene mhlawumbe igcwama belingeke lize lingene leyo nokuposta nje isithombe sifana nalezi njengobona la enkundleni beshayana izandla okukhomba ukuthi baxhawulana khona ke ukulungiseka noma into asebeyikhulumile ngana kwethu ahlala phana comment section ngezovo lakho mayelana nalolu daba.